Alright, reka nongere mbasuzike mbifurize kugira ibihe byiza nshuti bakunzi ba Ibendera TV. Mwe mwese mudukurikiye nongeye kubaha ikaze makuru agezweho kuri uyu munsi. Reka munyemerere mbibutse ko uyu munsi turi kuwa kane ni tariki 28 z'uku kwezi kwa gatanu muri uyu mwaka w'ibihumbi 2026. Nitwa Mukada, ikaze kuri mwese. Turababwira yuko kugeza ubu tuvugana ibintu byamaze guhindura isura. Imirwano y'ikaze yongeye kubura muri Masisi. Alliance Fleuve Congo 23 imaze kongera kwigarurira utundi duce. Mukanya ndaje nkubwire twari two. Imirwano y'ikaze muri Warikare ni imirwano ikomeye. Abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo 23 na FARDC bonge guhanganira imisambo. Turaza Munyarukirayo turebere hamwe ko ibintu byifashe. Ikindi gihugu cyongeye gufunga umupaka w'igihuza na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni kihe gihugu? Nukubera iyihe mpamvu? Ibi turabigarukaho, hanyuma turaza kurebera hamwe bivuye mu biganiro by'ubufatanye hagati y'u Burundi na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bakaba bongeye gukaza ubufatanye mu bijyanye n'imbaraga za gisirikare. Turaza kubyinjiramo ku buryo burambuye. Abanyekongo bakarariye Kinshasa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo batangiye gufata amasezerano yi Washington nk'adashobora kugira igisubizo atanga ku bibazo by'abanyekongo. Turaza nabyo kubirebera hamwe ku buryo burambuye. Muri aya makuru kandi uraza kunyemerera tuze kunyarukira mu gihugu cy'Ubugande. Muhungu wa Muhozi arimo arakabakaba gufata amapeti. Turaza kubirebera hamwe ku buryo burambuye. Nairobi muri Kenya inkongi y'umuriro imeze nabi. Turarebera hamwe aho inkongi irimo kuvugwa. Mu gihugu cy'Ubugande abantu bose bava muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bagomba kwinjizwa mu kato. Nakato k'igihe kingana iki? Ibi turabyinjiramo ku buryo burambuye. Hanyuma turaza no kongera duterere akajisho mu bijyanye nuko byifashe ku ruhande rwa Ebola muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mwese nshuti bakunzi bacu mudukurikiye rero, ngayo amakuru tugiye gusangira amukanya gatoya. Reka nongere mbahe ikaze mwese aho muherereye. Nge nitwa Mukada, ni ku Ibendera TV. Niba wahageze nta kindi ngusaba usibye kugusaba ngo nkorere like. Uraza kuba ugize neza nubikora. Niba ari bwo bwa mbere ugeze ku Ibendera TV uze kunkorera subscribe, uraza kuba ukoze cyane. Nge nitwa Mukada nkuko nakomeje kubivuga, mbahaye ikaze mwese. Mukanya gato rero nyuma yo gutumikira aba bantu baba baradutumye, munyemerere ngaruke twinjira muri aya makuru ku buryo burambuye. Kimwe mu bintu byibasiye muri iki gihe harimo urubyiruko rwabatswe n'ibiyobyabwenge, indwara zidakira zibasiye abantu ndetse n'amakimbirane yo mu miryango. Hari uwaje nk'igisubizo kuri ibyo byose byavuzwe haruguru. Ninde? Akora iki? Akorera he? Yitwa Muganga Nzito. Akorera mu karere ka Nyamasheke, ariko aho waboherereye hose ku isi akugezaho imiti. Icyo ugomba gukora ni ukumuhamagara mukivuganira. Niba uri muri diaspora wigira ikibazo, wowe muhamagare gusa muvugane, aguhe inama z'ubuzima kandi aguhe n'imiti. Muravugana ku buryo umuti uri bukugereho ukavurwa kandi ugakira. Ni muganga gakondo w'inzobere mu kuvura akoresheje ibimera. Afite umuti aguha wari warabaswe n'itabi ugahita burundu kandi urabizi ko itabi bishobora kukwica. Atanga umuti ku bakobwa babuze imihango n'abajya mu mihango ntikame. Avura amarozi y'amahuherano, amategano ndetse n'amatamikano. Atanga umuti w'uruhereko. Avura karande n'inyatsi, nyabingi n'imitsiriko. Atanga umuti wongera akanyabugabo ndetse akanatanga umuti wongera amavangingo ku bagore. Atanga umuti wa diabete, uw'umwijima, wa hepatite A na hepatite B. Atanga umuti ku bafite umubyibuho ukabije ndetse n'abananutse cyane. Atanga umuti ku bafite ibiro byinshi bashaka kubigabanya ndetse n'abafite ibiro bike bashaka kongera ibiro. Atanga umuti n'ubujyanama ku bafite amakimbirane yo mu miryango. Agufasha kugarura ibyawe byibwe, akanaguha ubujyanama butuma ubana n'abandi neza mu kazi ndetse no kugira igikundiro mu nshuti zawe. Umwihariko kuri uyu muganga nuko igihugu cyose wabuherereyemo ku isi akugezaho umuti. Ushobora kwibaza uti umuganga ushobora gukura ubuzima bwawe mu kaga akakugarura umugore wawe wagutaye ntabwo ahenda? Igisubizo ni oya. Ugereranyije umuti aguha n'amafaranga make y'umuha ntaho bihuriye. Kuva aka kanya ugiye kwicuza impamvu wowe n'inshuti zawe mutamenye uyu muganga mbere. Hamagara iyo nimero, namara kukuvura urahita wicuza impamvu utamumenye mbere. Ushobora kumuhamagara kuri call isanzwe cyangwa kuri WhatsApp
aboneka amasaha 24 kuri 24. Muganga Nzito, igisubizo ku buzima bwawe n'ubw'inshuti zawe. Alright, igisubizo ku buzima bwawe n'ubw'inshuti zawe. Niba wibaza yuko uyu muganga ahenda igisubizo kuri iki kibazo, ni oya. Muganga Nzito murumvikana mugahuza cyane yuko icyo yashyize imbere nuko abantu bagira ubuzima kuruta gushyira imbere amafaranga. Uyu rero araguha inama z'ubuzima ndetse anakuvure. Birumvikana niba ufite kimwe mu bibazo bamaze kutubwira haruguru, igisubizo kiroroshye cyane kubera yuko Muganga Nzito yamaze kuza nk'igisubizo. Muhamagare rero nimero n'akamenyetso ko guteranya 250 79 yitwa Muganga Nzito. Ni uherereye mu bihugu byo hanze uraza kumwandikira kuri WhatsApp cyangwa umuhamagare kuri WhatsApp, ubundi aragufasha ubuzima bwihute bwongere busubire mu mwanya wabwo. Wibuke kumubwira yuko turutse mu muryango mugari w'abakunzi ba Ibendera TV kugira ngo promosiyo n'igabanyirizwa y'ibiciro rigenerwa baturuka mu muryango mugari w'abakunzi ba Ibendera TV. Iyo promosiyo ntize kugucika. Nshuti bakunzi ba Ibendera TV, rero twinjiye muri aya makuru ku buryo burambuye. Ni amakuru yo kuri wa kane, turi tariki 28 Gicurasi muri uyu mwaka w'2026. Twihuse n'aya makuru, ni munyemerere mbabwire yuko abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo 23 bongeye kuhangana bikomeye n'abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Congo muri Masisi. Bakabongeye no kwigarurira tundi duce dukomeye cyane mu gihe imirwano ikomeje gukaza umurego mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Ihuriro Alliance Fleuve Congo 23 rikomeje kwagura ibirindiro byayo muri teritwari ya Masisi. Aha ni mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru, aho amakuru ava muri ako gace avuga ko noneho ingabo za FARDC n'imitwe ibafasha irimo Wazalendo bakomeje gusubira inyuma. N'imirwano n'ubundi ikomeye imaze iminsi ibera muri aka gace ka Masisi, aho n'ubundi bikomeje gukomerera abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Congo. Nyuma yuko abarwanyi b'intare za Sarambwe bigaruriye uduce 11 turimo Gasenyi, Bukinanyana, Bushika, Abukumbiriri, Inkonkwe, Runingi, Karunga, ni Runigi, Karunga, Nyakigano, Miruta, Musheberi na Kavuta. Ubunono Alliance Fleuve Congo 23 yongeye kwigarurira utundi duce dukomeye cyane muri teritwari ya Masisi. Uribaza ngo utwo duce n'utuhe rero? Utu duce harimo imidugudu ya Katobotobo na Ruki. Ni imidugudu ikomeje kuvugwaho kuba maze kwigarurirwa n'abarwanyi b'intare za Sarambwe nyuma y'imirwano ikomeye yongeye kubahanganisha n'ihuriro ry'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo FARDC bafatanyije n'imitwe itandukanye irimo na Wazalendo. Amakuru rero aturuka baturage batuye muri ibyo bice aravuga ko abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo 23 binjiye muri utu duce nyuma y'ibitero bikomeye byagabwe ku birindiro by'abarwanyi ba FARDC n'abambari bayo. Ibintu byatumye ingabo za leta ya Congo zisubira inyuma mu buryo bwihuse cyane kandi butunguranye. Hari amakuru avuga ko bamwe mu basirikare ba FARDC n'abarwanyi b'imitwe ya Wazalendo bakomeje guhungira mu bice bya kure kubera igitutu cya gisirikare cya Alliance Fleuve Congo 23 gikomeje kwiyongera no gukaza imbaraga muri Masisi. Mu makuru yacu aheruka nababwiye yuko by'umwihariko urugamba rurimo kubera ahangaha muri Masisi za Rubaya, aho hose nakubwiye yuko mu bantu bayoboye uru rugamba kuri tere cyangwa se kuri firidi
Generali Byamungu yamaze guhabwa ibikoresho amanukana n'abasirikare bikwije. Ayo bikaba bivugwa yuko ku ruhande rundi arimo kungerezwa na Colonel Gakufe. Aba bakaba bamaze kumanuka kujya kuyobora uru rugamba rw'iyi mirwano irimo kubera aha muri ibi bice. Ni nyuma yuko bimenyekanye yuko abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo bagizwe na FARDC, igisirikare cy'u Burundi, abarwanyi ba Wazalendo ndetse na FDLR bagize gutya bakisiga insenda bakamanuka kurwana ahangaha. Amakuru avuga yuko ngo icyatumye bamanuka ahangaha bari baromberereje bashaka agace ka Rubaya. Ndaje mu kanya nkubwire impamvu Rubaya bashaka cyane, ariko ngo bashakaga n'umujyi wa Goma. Kubera iki umujyi wa Goma? Abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo bari kumwe cyangwa se bafatanyije muri uru rugamba n'abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo, ngo ntago barashirwa, barashaka kwigarurira umujyi wa Goma. Bamara kwigarurira umujyi wa Goma bakamanuka Bukavu bikwije neza. Ibi rero nibyo bikomeje gutuma abakomeza kugaba ibitero bikomeye mu mujyi wa Goma bagambiriye kwigarurira uyu mujyi. Andi makuru kandi avuga yuko maneko nyinshi z'abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo zamaze kuzuzwa muri uyu mujyi wa Goma, ari nayo mpamvu ngo ikirimo gukorwa cyose barimo guhita batanga amakuru, bityo ibintu bigakomera. Hanyuma noneho kuri Rubaya rero, impamvu agace ka Rubaya gakomeje kuba isereri kuri abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo, aka gace ka Rubaya ngo ni izingiro ry'amabuye y'agaciro menshi. Bikavugwa yuko hashobora kuba hacukurwa ngo amabuye menshi afite umubare munini ugereranije n'amabuye y'agaciro iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gifite yose. Bityo rero makuru akavuga yuko igisirikare cyo ku ruhande rwa leta ya Kongo bamaze guhabwa misiyo yo kurwana gupfa no gukira bakagaruza Rubaya. Bityo baravuga yuko umutungo w'igihugu ngo urimo gusahurwa n'abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo 23. Bikaba ari byo byatumye rero abasirikare barimo kurwana masigamana. Amakuru aravuga yuko mu gitondo cyo kuri uyu munsi abasirikare bo ku ruhande rwa leta ya Kongo baje kugwa muri ambushi ikomeye cyane. Imodoka yari yuzuye abasirikare ba FARDC ahangaha ikaba yatwitswe yose ihinduka umuyonga. Kabivuga yuko abasirikare bagera kuri 12 bose batakarije ubuzima ahangaha. Iyi mirwano rero ikomeje kuba ahangaha ije mu gihe burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ukomeje kuba yindiriye intambara zimaze imyaka myinshi, aho Alliance Fleuve Congo 23 imaze igihe igaragaza ubushobozi bukomeye ku rugamba ndetse ikagenda yigarurira ibice bifatwa nk'ingenzi, haba ku rwego rw'ubucuruzi, ubuhinzi ndetse n'ubwikorezi. Bamwe mu basesenguzi baravuga ko gukomeza kwagura ibice kwa Alliance Fleuve Congo 23 muri Masisi bishobora gukomeza guhindura isura y'intambara irimo kubera muri Kivu y'Amajyaruguru muri iki gihugu. Nubwo Kinshasa itari yagira icyo itangaza, nubwo kandi ikomeje gushinja bimwe mu bihugu byo mu karere gufasha Alliance Fleuve Congo 23, ibyo bihugu byakomeje kusaba leta Kinshasa ko yagirana ibiganiro n'abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo 23, nubwo bivuga yuko bamwe mu banyekongo batangiye kubona mu mboni zabo ko ibiganiro Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo irimo kugirana n'abantu batandukanye ngo nta musaruro bishobora gutanga mu bibazo byo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
ku ruhande rwa Alliance Fleuve Congo 2023 abayobozi bayo bakomeje gutangaza ko intego yabo ari ugukuraho icyo bita ubutegetsi bubi bwa Kinshasa no kurinda abaturage. Bivuga yuko abamaze igihe bicwa, basakurwa, bakorerwa ihohoterwa n'imitwe yitwaje intwaro ikorana na leta ya Kinshasa, mu gihe FARDC n'abafatanyabikorwa bayo bakomeje kugerageza kwisubiza ibice bitandukanye batakaje babyambuwe na Alliance Fleuve Congo 2023. iya nyuma yo isa nikomeje gukomera ku rugamba ndetse no kwagura ibirindiro byayo mu bice byinshi bya Masisi no muri Kivu y'Amajyaruguru muri rusange. Abarwanyi b'intare za Sarambwe iminsi ishize bavuze yuko bimaze kurambirana kandi bagiye kubifataho umwanzuro ukomeye. Bavugaga ko ibijyanye n'amasezerano bakomeje kugirana inshuro nyinshi na leta ya Kinshasa bitarimo kubahirizwa n'iyi leta. Abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo 2023 bakavuga yuko bamaze kurambirwa kugirana ibiganiro na leta idafite gahunda yo guhagarika imirwano, ari naho bahereye bavuga yuko ibyo biganiro bagiye kubireka bakongera bakubura intwaro, ubwo bavugaga ko n'ubundi babona leta ya Kinshasa idashyize imbere ibiganiro ahubwo ishyize imbere ikijyanye n'imirwano. Bakunzi ba Ibendera TV mudukurikiye rero ni munyemerere dukomeje n'aya makuru, nongere mbibutse ko turi makuru agezweho kuri aya masaha ku Ibendera TV. Nge nitwa Mukada, niba wamaze kugera hano ndongera kukwibutsa nkorerera ikuraze kuba ugize neza. Niba aribwo bwa mbere ugeze ku Ibendera TV nkorere subscribe, uraza kuba ukoze cyane. Tukomeje n'aya makuru, reka turebera hamwe n'imirwano yongeye guhuriza abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo 2023 na FARDC ahitwa Imisambo. Amakuru agira ku Ibendera TV aravuga yuko n'ubundi abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo 2023 n'ingabo za leta ya Congo FARDC zishyigikiwe cyangwa zifatanyije na Wazalendo bongeye guhurira ku rugamba mu gace ka Misambo, agace gaherereye ku mupaka wa groupement za Kisimba na Ikobo ni muri teritwari ya Walikale ni mu ntara Kivu y'Amajyaruguru. Nkuko amakuru aturuka muri aka gace agera ku Ibendera TV abitangaza ngo abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo 2023 bagabye igitero gishya ku birindiro by'ingabo za leta ya Congo mu rwego rwo kwagura aho bagenzura muri aka gace ka Walikale. Kuva mu gitondo cya kare mu karere k'imirwano humvikanye urusaku rukomeye rw'intwaro ziremereye ndetse n'izoroheje bitera ubwoba mu baturage. Usibye kuba bivuga ko iyi mirwano ngo yaramutse ku munsi w'ejo, ariko amakuru avuga ko no kuri uyu munsi yongeye gukomeza. Bityo rero aha ibintu bikaba bikomeje guhinduka bifata intera yo ku rwego rwo hejuru kubera impungenge z'umutekano wabo. Biravuga ko abaturage benshi bataye ingo zabo bagahungira mu bihuru. Iyi mirwano ije ikurikira yabaye ku wa kabiri tariki 26 Gicurasi muri uyu mwaka, aho abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo 2023 bigaruriye ibice byinshi birimo Ihura, Katobo na Makohwa ni muri groupement ya Kinshasa ni muri groupement ya Kisimba. Ibintu bikaba bikomeje gukomerera abantu, ibintu kandi bikaba bikomeje kugenda nabi ku rwego rujyanye n'umutekano. Abaturage bakaba barimo gutabaza bavuga ko bakomeje kugarizwa n'ibibazo by'umutekano muke muri ibi ibice. Bakunzi ba Ibendera TV ndongera kubibutsa ko niba hari igitekerezo ufite wifuza kugeza ku bakunzi ba Ibendera TV, cyane bari icyo wifuza kutubaza, nimero ni 0791700822 ukayitwandikiraho kuri
WhatsApp ugatanga igitekerezo, ni kimwe nuko ibitekerezo ushobora kubiduha hano. Hanyuma nongera kubibutsa mwe mwese mudukurikiye gukora like niba udukurikiye uri mushya cyangwa ari bwo bwa mbere ugeze ku Ibendera TV. Nongera kugusaba ngo ntugende utankore subscribe, uraza kuba ugeze neza. Reka dukomeje n'aya makuru rero tuyerekeze mu yindi nkuru nayo ikomeye. Kugeza ubu tuvugana, ikindi gihugu cyamaze kwegekaho imipaka igihuza na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Igihugu cy'Ubugande kikaba cyamaze gutangaza byeruye cyangwa se kumugaragara ko bafunze umupaka ubahuza na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Igihugu cya Uganda cyatangaje ko cyafunze by'agateganyo ingendo zinyura ku mupaka ugihuza na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu rwego rwo gukumira ikwirakwira ry'icyorezo cya Ebola. Bashinzwe ubuvuzi muri Uganda bavuga ko bafashe iki cyemezo nyuma y'icyo bise ibyago biri hejuru cyane by'ubwandu bwa Ebola bunyuze ku mupaka ibihugu byombi bisangiye kubera icyo cyorezo. Kubera iki cyorezo kiri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo rero, igihugu cya Uganda kikaba kivuga yuko cyafashe iki cyemezo, nubwo muri Uganda naho ngo byamaze kuhagarara. Umugaba mukuru w'ingabo za Uganda yitwa General Muhoozi Kainerugaba, akaba n'umuhungu wa Perezida Museveni, yatangaje ku rubuga nkoranyambaga rwa X ko ingabo zafunze umupaka icyo gihugu gihana imbibi na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kugeza hatanzwe andi mabwiriza. General Muhoozi yaburiye ko kugerageza kurenga kuri iri tegeko bizashyira ubuzima bw'abantu bamwe mu kaga. Ntacyo leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yahise itangaza ku mugaragaro kuri iri fungwa ry'uyu mupaka, ariko ifungwa ryawo rikaba ryahise ritangira gukurikizwa ndetse rireba ingendo zose z'abagenzi hagati y'ibihugu byombi nk'uko byatangajwe. Hagati aho bimwe mu bice by'ingenzi cyane cyane bizakomeza kwemererwa kwambuka umupaka mu buryo bwitonderwa cyane ni ibice n'ubundi bikeya, akaba n'ubundi kandi nabwo ngo bizabanza gusuzumwa. Harimo nk'amatsinda y'abahanganye na Ebola, abakora ibikorwa by'ubutabazi, ibiribwa n'abashoferi batwara imizigo hamwe n'abashinzwe umutekano. Bakunze Ibendera TV, ibintu bikaba bikomeje gukomera no gufata intera y'uko urwego rwo hejuru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, mu gihe icyorezo cya Ebola muri iki gihugu gikomeje gukaza umurego. Bakunze bacu, tukiri no muri aya makuru, n'umunyemerere tunarebere hamwe uko ibijyanye na situation Ebola duhite tuyinjiramo. Oya, ni munyemerere tubanze twinjire muri iyi nkuru iturutse mu gihugu cy'u Burundi. Ni inkuru ikomeye cyane, ni inkuru izanye amasezerano akomeye cyane aturutse mu biganiro byajyanye Minisitiri w'umutekano ni Minisitiri w'ingabo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Guy Kabombo, ni uruzinduko rwamujyanye mu Burundi. Kugeza ubu ngubu rero ibiturutse mu masezerano hagati y'ibihugu byombi ni ubufatanye bukomeye mu bya gisirikare. Ndakubwira yuko kugeza ubu ngubu Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'u Burundi bamaze kongera gukaza ibijyanye n'ubufatanye mu bya gisirikare.
Burundi na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bongereye imikoranire mu bya gisirikare n'umutekano mu gihe ingabo z'ibihugu byombi zikomeje imirwano n'umutwe wa Alliance Fleuve Congo 23 urwanya ubutegetsi bw'Kinshasa. Minisitiri w'ingabo wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ni Guy Kabombo Mwandiyamvita ku munsi wo kuwa kabiri yagiriye uruzinduko Bujumbura rwasize yakiriwe anagirirwa n'uruzinduko rwasize yakiriwe akanagirana ibiganiro byo mu rwego rwo hejuru na mugenzi we w'u Burundi ni Marie Chantal Nijimbere. Ni ibiganiro byibanze ku mutekano w'akarere k'ibiyaga bigari. Muri ibyo biganiro byabereye mu muhezo impande zombi zaganiriye kurushaho kurinda imipaka, basangiye gushimangira ubufatanye mu bya gisirikare ndetse no gushakira ibisubizo by'igihe kirekire ibibazo by'umutekano bikomeje kugaragara mu karere nk'uko itangazamakuru ryo mu bihugu byombi ribivuga. Amakuru kandi avuga ko impande zombi ziyemeje gukomeza gushyira mu bikorwa amasezerano y'ubufatanye mu bya gisirikare yasinywe ku itariki 6 Werurwe mu mwaka w'2023. Muri uko guhura kandi abatekinisiye b'impande zombi banakoze ibiganiro bigamije gusuzuma uko ubufatanye buriho bwashyirwa mu bikorwa neza ndetse no kwihutisha gahunda z'umutekano zisanzweho hagati y'ibi bihugu byombi. Ubufatanye burushaho kugaragara mu gihe u Burundi bukomeje kuba umwe mu bafatanyabikorwa bakomeye ba Kinshasa mu ntambara irwanamo na Alliance Fleuve Congo 23. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'u Burundi byombi byemeje ko imikoranire y'igisirikare hagati y'ibihugu byombi ari ingenzi mu guhangana n'imitwe yitwaje intwaro muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse no kurinda imipaka ihuriweho n'ibihugu byombi. Ku ruhande rw'u Burundi, Minisitiri Nijimbere yashimangiye ko gukomeza ubufatanye bwa gisirikare ari ingenzi mu kurwanya ibibazo by'umutekano muke bigira ingaruka ku bihugu byombi. Amakuru akavuga ko abangaba rero mu byo bemeranyije harimo kongera gutera inkunga y'igisirikare cya leta ya Congo FARDC binyuze mu gisirikare cy'u Burundi FDNB, ndetse kandi amasezerano bikavuga ko n'ubundi ngo hongeye kuvugururwa amasezerano ajyanye n'uko abarwanyi b'igihugu cy'u Burundi bagomba kurwanira mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Ibintu rero bikaba byongeye gukomeraho muri aya masezerano ngo abongeye gusinyana afite intego nyamukuru yo gufasha igisirikare cya leta ya Congo FARDC kurwana n'abarwanyi b'intare za Sarambwe, ariko kandi ngo bakabatsinda. Bakunzi ba Ibendera TV mudukurikiye, ni munyemerere mbabwire ko dukomeje n'aya makuru. Aya makuru ni munyemerere noneho tuyakomereze mu yindi ngingo ikomeye cyane. Kinshasa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mbere yo kwinjira muri iyi nkuru ariko nyemerera nongere ngusabe nkorerera ikuraza kuba ugize neza. Niba ari bwo bwa mbere ugeze hano nkorere subscribe, uraza kuba ukoze cyane. Twerekeje Kinshasa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bamwe mu banyekongo b'abanyapolitike bakomeye cyane muri iki gihugu barabona ko amasezerano igihugu cyabo cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyagiranye cyasinyiye i Washington muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nta musaruro azatanga kuri iki gihugu. Uyitwa Martin Fayulu aravuga ko amasezerano i Washington atari igisubizo cy'ibibazo byugarije Repubulika Iharanira
demokarasi ya Kongo imbere y'u Rwanda. Uyu muyobozi w'abatavuga rumwe n'ubutegetsi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yatangaje yuko amasezerano yashyizweho umukono hagati ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda. Aya masezerano ngo atazatanga igisubizo ku bibazo bya Kongo. Fayulu yagize ati Goma imaze igihe kingana iki ifashwe, Bukavu imaze igihe kingana iki ifashwe. Ibi nibyo yibajije ahakana ko amasezerano yacecekesheje imbunda cyangwa akagarura ubusugire bwa Kongo mu turere twigaruriwe. Abavuga agira ati aya masezerano rero nta kintu n'ubundi yazagezaho abanyekongo. Uyu munyapolitike ushobora nawe kuzabera akasamutwe u Rwanda mu gihe yajya ku butegetsi asobanura ko abaturage ba Goma na Bukavu afata nk'abacakara b'u Rwanda bakubitwa kandi bagatotezwa mu gihe ngo Kigali ikusanya imisoro igera kuri miliyoni 30 z'amadolari buri kwezi muri Kivu y'Amajyepfo. Yabishimangiye agira ati Kongo nta bubasha ifite kuri ubwo butaka, ku butaka bwacu. Yamaganye imvugo yuko amasezerano ya Washington nibura yagabanyije umuvuduko wa Alliance Fleuve Congo 23. Uyu munyapolitiki yavuga ko ngo aya masezerano rwose nta kintu abanyekongo abakwiriye kuyitegaho. Umuyobozi w'ihuriro Ramuka ariko yashatse kugaragaza aho ahagaze atandukanya mu buryo bweruye bufatanye mu by'ubukungu bagiranye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Avuga ko ashyigikiye mu gihe yakubahirizwa amasezerano ya Kongo na Amerika ndetse n'amasezerano Kongo yegeranye n'u Rwanda. Kuri iyi ngingo ya nyuma rero ngo aho ahagaze harasobanutse. Ngo icyemezo cy'akanama cyashinzwe umutekano na kanama Karoni ku cyemezo 2773 ngo kigomba gushyirwa mu bikorwa. Ingabo z'u Rwanda ngo zigomba gusubira iwabo kandi Alliance Fleuve Congo 23 ngo igomba kurekura ibice byose yafashe ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibintu bikaba byongeye gufata intera ku rwego rwo hejuru. Shiti bakunzi bacu mudukurikiye, hanyuma dukomeje n'aya makuru rero ni munyemerere tuyerekeze mu gihugu cy'Ubugande. Mbabwire yuko butuvugana umuhungu wa General Muhozi arimo gukabakaba kwambara amapeti aremereye ku ntugu, agakurikira cyase agateye ikirenge mu cyase ndetse no mu kirenge cya sekuru. Umugaba mukuru w'ingabo za Uganda General Muhozi Kainerugaba yahishuye ko umuhungu we Ruhamya Kainerugaba ageze kure imyitozo imutegurira kuba umusirikare wo ku rwego rwa ofisiye mu ngabo za Uganda. Ni imyitozo uyu musore ari gukorera mu ishuri rya gisirikare rya Royal Military Academy Sandhurst yo mu Bwongereza. General Muhozi yabinyujije ku rubuga rwe rwa X yashimagije umuhungu we, yavuze ko ari kwitwara neza mu buryo budasanzwe. Agira ati umwana wanjye nkunda Ruhamya ari gukora akazi keza cyane Sandhurst. Abanya-Uganda beza bose bagomba kujya bamusengera buri munsi. Ubu butumwa bwari buherekeje ifoto ya Ruhamya Kainerugaba ugaragara yambaye impuzankano ya gisirikare ari kumwe na bagenzi be ubwo bari mu myitozo muri iriya shuri riri mu mashuri ya mbere yigisha igisirikare ku isi. Muhozi Kainerugaba kandi yasangije abamukurikira ku rukuta rwe rwa X indi foto y'umuhungu we agereranya imyitozo ari gukorera Sandhurst nk'iyo nawe
yahakoreye mu myaka ikabakaba 30 ishize. Agira ati umubyeyi n'umuhungu we baranyura mu ngorane zimwe, batandukanwa n'imyaka 27. Imana ihe umugisha ruhamya. Ishuri rya Sandhurst umuhungu wa General Mozi Kainerugaba ari guhugurirwamo rifatwa nka rimwe mu mashuri ya gisirikare akomeye ku isi. Mu bantu bazwi bayizemo harimo Sir Winston Churchill wahoze ari minisitiri w'intebe w'Ubwongereza, akaza umwami Abdallah wa kabiri wa Jordan, hakaza nyakwigendera Sultan Qaboos wa Oman, akaza Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani wahoze ari umuyobozi w'ikirenga wa Qatar, hakaza umwami wa Bahrain Hamad bin Isa Al Khalifa, akaza Ian Khama wahoze ari perezida wa Botswana na Yakubu Gowon wahoze ari perezida w'igihugu cya Nigeria. Iri shuri ryanizemo ibikomangoma William na Harry, Sultan Brian Kagame na Kapiteni Ian Kagame basanzwe ari abahungu ba perezida Kagame w'u Rwanda. Nshuti bakunzi ba Ibendera TV, dukomeje n'aya makuru, ni munyemerere nongere mbibutse ko yari amakuru ku Ibendera TV, n'amakuru agezweho kuri aya masaha. Mwese rero mudukurikiye nongeye kubaha ikaze, ndifuza like zanyu mwese ko mungana mwamaze kugera hano, munkorere like muraza kuba mugize neza. Hanyuma ku bandi bashyashya mugeze hano ari ubwa mbere, ndabasaba munkorere subscribe muraza kuba mugize neza. Twerekeje mu gihugu cya Kenya, inkongi y'umuriro yakomeye muri iki gihugu, ikaba ari inkongi y'umuriro yatwitse icumbi y'abanyeshuri b'abakobwa. Ikaba rero ari n'inkongi yahitanye abantu benshi. Icumbi ry'abana b'abakobwa biga ku ishuri yisumbuye Utumishi Girls Academy Igirigiri ni mu ntara ya Nakuru mu gihugu cya Kenya, ryafashwe n'inkongi y'umuriro mu gicuku. Byibuze abanyeshuri 10 bahasize ubuzima. Ni inkuru ibabaje, ni inkuru iteye n'agahinda. Nk'uko Croix Rouge ya Kenya bitangaza ngo iyi nkongi y'umuriro yadutse mu masaa 7 z'igicuku, ariko itangazwa mu masaa 9 n'igice za mu gitondo kuri uyu wa kane, nk'uko n'ubundi amakuru aturuka mu gihugu cya Kenya abitangaza. Mu itangazo ryashyizwe ahagaragara na Croix Rouge ya Kenya, bagize bati nyuma y'inkongi y'umuriro yavuzwe ahagana mu masaa 9 n'igice za mu gitondo muri Utumishi Girls Academy mu ntara ya Nakuru, Croix Rouge ya Kenya yatabaye kugira ngo ishyigikire ubutabazi bukomeje. Bongeyeho ko hoherejwe imbangukiragutabara hamwe n'abakozi bashinzwe imitekerereze ya muntu ngo bafashe abanyeshuri bahuye n'ihungabana, kandi bari gufatanya n'izindi nzego zitandukanye. Ni inkongi ikomeye cyane yongeye guhungabanya abana b'abanyeshuri, bikaba bivuga ko kugeza ubu hataramenyekana aho cyangwa se cyaturutseho iyi inkongi bivuga yuko ngo yishe direct abana b'abanyeshuri bagera ku 10, abandi benshi bakaba bahungabanye, abandi benshi bakaba bakomeretse. Birumvikana ubwo ngo bari barimo bahunga, hari abakomeretse benshi. Ni ibintu bibabaje kandi biteye agahinda. Nshuti bakunzi ba Ibendera TV mudukurikiye rero, munyemerere dukomeje n'aya makuru, twerekeze no muri iyi nkuru. Birumvikana dusubiye mu gihugu cya Uganda. Abantu bose bava muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bimaze gutegekwa ko bazajya bashyirwa mu kato. No kubera iki? Guverinoma ya Uganda yatangaje ko guhera ku munsi w'ejo hashize kuvuga tariki 27 Gicurasi muri uyu mwaka, bava muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bajya mu gihugu cy'Ubugande bazajya bashyirwa mu kato k'iminsi 21 mu rwego rwo gukumira icyorezo cya Ebola, kuvuga ibyumweru 3 byose.
Ibi birareba abanya-Uganda n'abanyamahanga bafite ibyangombwa byo guturayo, kuko abanyekongo n'abandi banyamahanga baturuka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ntibemerewe kugera muri Uganda kubera ko imipaka yamaze kugarirwa. Iki cyemezo kijyana no gufunga imipaka yose ihuza ibihugu byombi guhera ku munsi w'ejo tariki 27 Gicurasi muri uyu mwaka, hakaba hashingiwe ku mabwiriza yatanzwe na Minisiteri y'Ubuzima mu gihe umubare w'abandura Ebola ukomeje gutumbagira muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Leta ya Uganda yatangaje ko amashuri yo mu bice byegereye umupaka azakomeza gukora, ariko ingamba zo gusuzuma abanyeshuri bayigamo zikaba ngo zigiye gukazwa. Ibitaramo, amarushanwa yo kwiruka n'ibindi bikorwa bihuza abantu benshi bidateguye neza, birimo ibyo kwishimira igikombe ikipe ya Arsenal iherutse kwegukana, byose byahagaritswe. Tariki ya 21 Gicurasi leta ya Uganda yari yafashe icyemezo cyo kumira mu gihe cy'ibyumweru 4 abagenzi bose bajyayo baturutse muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bakoresheje inzira zo ku butaka no mu kirere. Ibi byemezo rero bikaba bikomeje bikomerera abandi abahahirana no kuvuga abanyekongo n'abagande bakorana ibikorwa byo guhahirana. Nshuti bakunzi bayibendera TV mudukurikiye rero mu gihe turi muri aya makuru ajyanye n'iki cyorezo cya Ebola, ni munyemerere noneho twerekeze kuri situation nyirizina y'iki cyorezo, turebere hamwe ko ku mibare ibintu byifashe kugeza magingo aya ngaya. Inzego z'ubuzima za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zatangaje ko kugeza ku munsi w'ejo bundi tariki 26 Gicurasi muri uyu mwaka abantu 1,077 bikekwa ko bamaze kwandura icyorezo cya Ebola cyo mu bwoko bwa Mbondibugo, ni mu gihe abagera kuri 238 bikekwa ko abagikize. Abakekwaho Ebola n'abagaragaza ibimenyetso byayo birimo umuriro mwinshi, kuva amaraso mu myenge y'uruhu, kuruka no gucibwamo, ariko abatarabona ibisubizo by'ibipimo bya laboratwari. Abo bose baba barashyizwe mu kato bakabitabwaho n'abaganga. Iki cyorezo kiganje mu ntara ya Ituri kuko hamaze kugaragara abantu 110 byemejwe ko banduye, mu bantu 121 byemejwe ko banduye muri rusange. Aba nabo mu bice byugarijwe cyane birimo Mongwaru, Rwamara n'umujyi wa Bunia. Mu bakekwaho Ebola bose abaganga bafashemo ibipimo 662 babijyana muri laboratwari y'igihugu. Muri 403 bamaze gusuzumwa, niho honyine hamaze kugaragara abantu 121 banduye. N'abantu benshi cyane, benshi, ariko ibintu rero bikaba bikomeje gukaza intera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bijyanye n'iki cyorezo cya Ebola. Kugeza ubu ibintu bikaba bikomeye, ariko kandi leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yaravuga ko ikomeje gukaza ingamba muri ibi bice. Nshuti bakunzi bacu murahari, mumeze mute? Ndongera kubashimira cyane, babwira ngo nibabanye natwe muri aya makuru, unyemerera unkorere like kuraza kuba ugize
umeze neza. Ariko niba ari bwo bwa mbere ugeze ku Ibendera TV cyangwa se ukaba usanzwe udukurikira ariko utarakoze like ndetse utarakoze subscribe, unyemerere ubikore, uraza kuba ugize neza cyane. Nshuti bakunzi bacu mwese rero mwari muri kumwe natwe muri aya makuru, reka mbashimire cyane, mbifurize kugirirwa neza, mbifurize guhaha mukaronka, hanyuma nanjye mbashimire. Twerekeje ku musozo w'aya makuru, mwirirwe ko mukomeze kugira amahoro n'amahirwe, muhaye kandi muronke gahunda za Ibendera TV nazo zirakomeza. Bye, ciao ciao.